Abakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Ni wa mwanya mukuru mu Kinyarwanda njyewe yabagezaho ni Maniragaba Joseph. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze New York mu nteko rusange ya Loni. Perezida Paul Kagame yageze New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye igomba guterana kuva kwa 19 Nzeri 2023. Mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 19 Nzeri umukuru w'igihugu yitabiriye inama ya Loni n'abandi bafatanyabikorwa yiga ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye SDGs. Ni inama yanitabiriwe kandi n'umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye Amin Mohamed, umunyamabanga mukuru w'ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga n'itumanaho ITU Dorin Bogdan Martin. Ni inama yitabiriwe kandi n'umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye Amina Mohamed, umunyamabanga mukuru w'ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga mu itumanaho ITU Dorin Bogdan Martin n'umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Microsoft Brad Smith. Bari kurebera hamwe uko ikoranabuhanga ryakwifashishwa mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Biteganyijwe ko muri iyi nama hari butangarizwe gahunda igamijwe kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri gahunda zigamije kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Uretse iyi nama biteganyijwe ko ku mugoroba wo ku cyumweru Perezida Kagame yagiranye inama n'itsinda ry'abajyanama be PAC aribyo Presidential Advisory Council igamije kurebera hamwe zimwe muri gahunda zirimo n'izijyanye n'ikoranabuhanga zikomeje kuba ku ruhembe mu kuzana impinduka mu bukungu no mu mibereho by'Abanyarwanda. Baraganira kandi ku bibazo biri mu karere no ku rwego rw'isi bifite aho bihuriye n'u Rwanda. Biteganyijwe ko imirimo y'inteko rusange ya Loni itangira kwa 19 kazageza kuri kwa 26 Nzeri, aho abayobozi bo hirya no hino bazahura bakaganira ku bibazo byugarije isi. Ku munsi wa kabiri w'inteko rusange Perezida Kagame azageza ijambo ku bateraniye. Perezida Kagame kandi yagaragaje icyatuma abatuye isi bose babona internet. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kugira ngo ikibazo cy'abatagerwaho na internet gikemuke hakwiriye kugabanya ikiguzi bitwara ngo abantu bayibone, ahubwo hagashyirwa imbaraga mu kwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no gufasha abantu kugera ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho kuri iki cyumweru ubwo yari mu nama yateguwe n'umuryango w'abibumbye, ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga mu itumanaho ITU n'abandi bafatanyabikorwa hagamijwe kureba uko ikoranabuhanga ryarushaho gukoreshwa mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Ni inama nitabiriwe kandi n'umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye Anita Mohamed, umunyamabanga mukuru w'ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga mu itumanaho Dorin Bogdan Martin n'umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Microsoft Brad Smith. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama, Perezida Kagame yagaragaje ko nubwo hamaze gushyirwaho gahunda zitandukanye hagamijwe kuzamura umubare w'abagerwaho na internet, inzira ikiri ndende. Yagize ati, akanama ka Loni gashinzwe kwihutisha ikoranabuhanga ry'umuryango wa internet wagutse ku isi Broadband Commission ntewe ishema no kuba ndi mu bakayobora kashyizweho kugira ngo habeho kugerwaho na internet yihuta
mu buryo bungana kugira ngo buri wese abigiremo inyungu. Ikibabaje ni uko 1/3 cy'abatuye isi kitagerwaho na interineti. Yakomeje avuga ko kugira ngo iki kibazo gikemuke hari ibikwiye gukorwa birimo no kugabanya ikiguzi bifata kugira ngo umuntu agerwaho na interineti. Ati kugira ngo abatuye isi bose bagerwaho na interineti tugomba kugabanya ikiguzi bitwara, tugashora imari mu gutanga ubumenyi ku ikoranabuhanga no kugera ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Buri wese afite ibyo agomba gukora kugira ngo uyu musaruro tuwugereho, haba mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Ibibazo birakomeye ku buryo ntawabasha kubikemura wenyine. Imibare ya IT yo mu 2022 igaragaza ko mu barenga miliyari 8 batuye isi, abatagerwaho na interineti babarirwa kuri miliyari 2.7. Abenshi muri aba babarizwa ku mugabane wa Afurika. Mu Rwanda imibare yo mu 2021 yerekana ko abakoresha interineti bari kuri 31%. Bimwe mu bikomeje gutuma iyi mibare itazamuka harimo igiciro kitigonderwa na buri wese, amakuru atabikwa neza, kuba nta bikorwa remezo bihagije mu ikoranabuhanga ndetse no kuba abanyarwanda bose badafite ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ubwo yari mu nama nyunguranabitekerezo izwi nka Rwanda Internet Governance Forum 2023 yigira hamwe imikoreshereze ya murandasi, Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Musoni Paula yavuze ko iki kibazo gikwiriye gushakirwa umuti mu maguru mashya. Yagize ati, niba twicaye hano reka twibaze ngo iyo abaturage baba bari muri iki cyumba ni iki bari kuba bari kutubwira. Nitubimenya bizatujyana mu nzira nziza zo gukemura izi mbogamizi. Bimwe twabibonera ibisubizo none ni igihe kirekire, ariko ibindi dushyize imbaraga hamwe twabikemura vuba. Yakomeje avuga ko abatanga interineti bose bakwiye gushyira imbaraga mu kumenya ibyo abaturage bakeneye. Interineti dukeneye n'abaturage bacu bakeneye ni ikwiriye. Bisobanuye ko bagomba kuba bayigeraho iri ku giciro bashoboye, itanga ubutumwa bakeneye bwabateza imbere kandi yizewe, ifite n'umutekano. Ibyo dukora byose niba tutarebye kuri izi ngingo habuzemo n'imwe, tuzakomeza kubona icyuho. Tugomba gutanga ubumenyi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibigomba kujyaho. Ibyo twakora twese ni ukwishyira mu nkweto z'abaturage bose bo mu Rwanda, tukagerageza kumva interineti bakabaye badusaba, babaye bari hano. Nitugira iyo foto tuzabasha kugera kuri iyo interineti. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye iterana kuwa 19 Nzeri 2023. Amakuru yacu tuyakomeza mu Bwongereza. Ubwongereza bwasabye gutegura indege zizajyana abimukira mu Rwanda. Abadepite bo mu ishyaka ry'abakonservateur bo mu Bwongereza bakomeje kotsa igitutu leta yabo, bayisaba ko itegura indege zizaba ziteguye kugeza mu Rwanda bimukira binjiye muri iki gihugu binyuranyije n'amategeko, ndetse
zigahaguruka i Londres bitarengeje amasaha 28 icyemezo cy'umucamanza gisomwe. Abadepite bagaragaje ko amasezerano yo guhana abimukira leta y'u Rwanda yayasinye n'iy'Ubwongereza muri Mata 2022 ari bwo buryo bwonyine buzafasha igihugu cyabo kurwanya icuruzwa ry'abantu ndetse n'umubare munini w'abimukira bakinjiyemo binyuranyije n'amategeko. Nubwo abadepite bavuga ibi, kuva u Rwanda n'Ubwongereza byagirana aya masezerano ntibyavuzweho rumwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu kugeza ubwo hitabajwe inkiko kugira ngo zitambamire gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Biteganyijwe ko bitarenze mu Ukuboza 2023 urukiko rw'ikirenga rw'ubujurire mu Bwongereza ruzaba bwatangaje umwanzuro warwo ari bwo uzagenderwaho hafatwa icyemezo ko abimukira boherezwa mu Rwanda cyangwa ikibazo cyabo kigakemurwa mu bundi buryo. Nubwo kugeza ubu ntacyo urukiko ruratangaza kuri iki kibazo, abadepite bo mu ishyaka ry'abakonservateri batangiye gusaba ko igihugu cyabo gikora amavugurura ashobora gutuma cyohereza abimukira nubwo urukiko rwaba rwafashe umwanzuro unyuranye n'uyu. Bavuga ko ikibanze Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak akwiriye gukora ari ukwicarana na bagenzi be b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bakareba uko bahindura amasezerano y'u Burayi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, hagakurwamo ingingo zishobora gutambamira ibihugu iyo bigeze ku byemezo bigamije kurinda umutekano wabyo. David Jones uri mu badepite bakomoka muri iri shyaka yavuze ko igihugu cye gikwiriye kuba cyateguye indege ku buryo umwanzuro w'umucamanza uzasomwa zihita zihaguruka bitarenze amasaha 28. Yagize ati, indege zigomba guhaguruka kuri uwo munsi. Ibi ni ingenzi cyane. Niba abantu bazi ko batazemererwa kuguma mu Bwongereza ahubwo bazajya ahandi kugira ngo ibibazo byabo bikomeze gukurikiranwa, ibyo byatuma hari benshi bica intege. Yakomeje avuga ko iki cyemezo cyo kohereza ababimukira mu Rwanda kigomba gukurikizwa, urukiko rwaba rubishyigikiye cyangwa rutabishyigikiye. Yemeza ko icyo bisaba ari uko ibihugu by'i Burayi byicara bikavugurura amasezerano bihuriyeho ajyanye n'uburenganzira bwa muntu. Yagize ati, amasezerano amaze imyaka 70 yemeranyijweho mbere y'uko havuka ikibazo kinini cy'ubucuruzi bw'abantu mpuzamahanga. Ikibazo ni uko amasezerano atazitira Ubwongereza gusa, ahubwo abangamiye n'ibindi bihugu nk'Ubuyapani ku bijyanye no kuba byarinda imipaka yabyo. Ntekereza ko guverinoma yafatanya n'ibindi bihugu by'i Burayi bisangiye iki kibazo. Ibyatangajwe na David Jones abihuriyeho na Arp Mohamed uyobora Migration Watch, umuryango ugamije kurwanya ikibazo cy'abimukira mu Bwongereza. Arp Mohamed yavuze ko hakwiriye gutegurwa indege ziteguye guhita zihagurukana ababimukira mu rwego rwo kubaca intege. Ni icyemezo kandi gishyigikiwe na Mark Long, umudepite nawe ukomoka mu ishyaka ry'abakonservateri
aho avuga ko Ubwongereza atari cyo gihugu cyonyine gihanganye no kuzana ituze ku mipaka yacyo no kurwanya icuruzwa ry'abantu. Yagize ati, tugomba gushinga ihuriro ry'abashyigikiye iki cyemezo kugira ngo dukore amavugurura ajyanye n'imikorere y'urukiko rw'Uburayi bw'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amasezerano, kugira ngo ibihugu bifite ubusugire bitabuzwa gufata imyanzuro igamije kurinda imbibi zabyo. Ku wa 14 Mata 2022 nibwo u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano y'imyaka 5 agena ko ruzajya rwakira abimukira baturutse mu Bwongereza binjiye muri icyo gihugu binyuranyije n'amategeko. Aya masezerano agena ko ababimukira bazajya bafatwa bakazana mu Rwanda, ababishaka bagahitamo gusubira mu bihugu byabo, mu gihe n'abagaragaza ubushake bwo kurugumamo bafashwa kuhakomereza ubuzima. Ku ikubitiro, Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyoni 120 z'amayero azagirira akamaro izo mpunzi n'Abanyarwanda binyuze mu bikorwa by'uburezi mu mashuri yisumbuye, ay'imyuga ndetse n'amahugurwa mu masomo y'ubumenyingiro. Ibyo byiyongeraho ko bazafashwa kwiga kugera mu mashuri makuru na kaminuza. Dusoza mu makuru y'imikino. Hatangijwe abana bazakinira akademi ya Bayern Munich. Ubuyobozi bw'irushanwa ry'igikombe cy'isi gihuza amarero ya FC Bayern Munich bwatoranije abana 10 bagomba kuzahagararira ikipe y'u Rwanda muri iryo rushanwa riteganyijwe mu mpera za 2023. Mu Kwakira uyu mwaka nibwo hazakinwa irushanwa ry'igikombe cy'isi gihuza amakipe y'abato babarizwa mu marero ya Bayern Munich yo mu Budage. Abazahagararira u Rwanda bamaze gutangazwa ndetse bazafashwa kwitegura uko bikwiye. Uretse kuzitabira iri rushanwa, ariko abana 15 muri rusange nibo bazaba bari mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Bayern Munich rizaba riri mu Rwanda. Igikorwa cyo kubahitamo cyabaye ku wa 6 tariki 16 Nzeri 2023 kibera kuri stade y'akarere ka Bugesera. Abatoza batandukanye bo mu Rwanda bafatanyije n'abayobozi bo muri iryo rushanwa rya FC Bayern Youth Cup. Mbere yuko atangira igikorwa cyo gutoranya abana bagabanyijwemo amakipe 9 kuva kuri A kugeza kuri I, bagenda bakina hagati yabo kugira ngo haboneke ikipe ya mbere ndetse buri mwana agaragare mu mikino myinshi. Umukino umwe wamaraga iminota 15 bitewe n'inshuro bakinnye. Muri rusange buri mwana yamaze byibuze iminota 90 mu irushanwa rito ryamaze amasaha 10. Nyuma yo gusoza imikino hakurikiye igikorwa cyo gutangaza amazina y'abana bahize abandi ndetse bakaba ari nabo bazajya mu Budage guhura n'andi makipe 7 azitabira FC Bayern Youth Cup. Umuyobozi mukuru ushinzwe gushaka impano z'abakiri bato ku isi muri Bayern Munich, Francisco Quinones,
yavuze ko mu Rwanda hari abana bafite impano kandi ikipe yatoranyijwe izitwara neza. Yagize ati uyu munsi twasoje igikorwa cyo guhitamo abakinnyi mu gihugu hose. Abo twabonye ni abana bafite imbaraga kandi bazi gufata umwanzuro ukwiye ku mupira kandi vuba. Tuzaba dufite ikipe nziza ihagarariye u Rwanda. Uyu mugabo uhagarariye irushanwa yavuze ko aba bana bazahura na bagenzi babo baturutse mu bindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique, Nigeria, Afurika y'Epfo, Argentine, Ubuhinde n'Ubudage. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Niyonkuru Zephanie yavuze ko abana batsinze hari ibikorwa bindi bibategereje ku buryo badakwiye kwiheba, ndetse aho ubutumwa abazaserukira u Rwanda. Yagize ati uwo batoranyije uyu munsi hari ibindi bimuteganyirijwe, harimo nko kuba bajya mu ikipe y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 17. Abitwaye neza bo mugende muhagarare igihugu cyanyu neza kandi mukoreshe amahirwe uko bikwiye. Irushanwa ryahereye ku bana 10,000 baturutse mu marerero arenga 300 mu Rwanda hose. Habanje gukurwamo 1,700 ari nabo bavanywemo 100 bahatanye mu cyiciro cya nyuma. Nubwo abana 15 aribo bazajya mu mwiherero, ariko 10 gusa akaba aribo bazerekeza mu Budage, abandi basigaye bakazasimbura uwagira ikibazo gituma atajya gukina irushanwa. Nshuti bakunzi ba Essence TV, aha niho dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Turabashimiye uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro tubateganyirije. Amakuru yacu nakagaruka.